1042. godina. Najmoćnija evropska sila Vizantija donosi odluku da uguši dukljanske pobune i jednom zauvijek spriječi kneza Vojislava u namjeri da osamostali svoju zemlju. Kao i mnogo puta kasnije, višestruko brojnija vojska udarila je na ovaj krš. Iznenadnim napadom i izuzetnom taktikom dukljanska vojska na čelu sa knezom Vojislavom izvojevala je veličanstvenu pobjedu. Nanoseći velike gubitke vizantijskoj vojsci, Duklja je prva od zemalja Balkana uspjela da dobije nezavisnost. Dobila je i svoj Termopil. Začeta je Crna Gora. Udar nađe iskru u kamenu. Nedaleko od mjesta na kojem se odigrala bitka nalazi se stara evropska maslina. Stara je preko 2000 godina. Vjeruje se da je jedna od najstarijih na svijetu. Svjedoči da su razni narodi naseljavali ovo područje, a svakom redom ukazivala je na činjenicu da oni tu nijesu prvi došli i da je lako moguće da neće ostati poslednji. Simbol je čovjekove prolaznosti, a kroz to i besmislenosti destruktivnih podjela. Nastoji nam predočiti da su podjele nemoćne pred činjenicom da uvijek veća podjela guta manju i da bi se u slučaju napada vanzemaljaca najveće podjele na zemlji u trenutku prevazišle, a sami vanzemaljci bi prilikom dolaska na zemlju vjerovatno prvo uočili sličnosti među ljudima, a ne njihove razlike. A maslina, takva kakva je, evropska, dakle svih nas, tu je da nam sugeriše kako su razlike ljepota ovog života i da ne bismo smjeli nikako drugačije da ih sagledavamo. U gradu Stare Masline su se lako čitale i slijedile njene poruke. Jedan od najljepših simbola ovih prostora nastao je upravo u Baru. Knez Vladimir bio je dukljanski vladar, za života doživljavan kao pravedan i miroljubiv. Njegova sudbina inspirisala je legendu o velikoj ljubavi između njega i Kosare, a nakon smrti Vladimir Dukljanski postao je svetac. Njegov kult je opstao do današnjih dana. Ogleda se u vjerovanju da su se desila mnoga izlječenja nakon molitve kod svečevih moštiju, ali bitnije od toga ogleda se u zajedništvu. Krst nad kojim se bugarski car Vladislav lažno zakleo i namamio Vladimira u prespu, u kojoj je na kraju i pogubljen, predstavlja simbol zajedništva kako tada u Duklji, tako i danas u Crnoj Gori. Svake godine na Trojičin dan krst Vladimira Dukljanskog stanovništvo ove oblasti iznosi na 1593 metra visoki vrh Rumije. Ono što ovoj tradiciji daje univerzalnu civilizacijsku vrijednost jeste činjenica da u ovaj pohod zajedno idu muslimani, katolici i pravoslavci. Baštineći svoju tradiciju, ali ujedno poštujući druge, nadasve uviđajući da dijele isti cilj, svake godine ukrštaju svoje ideologije i zajedničkim snagama tragaju za smislom i ljubavlju. Sve sam izbjegavao što nas dijeli, a sve sam isticao što nas spaja. U tome mi nije smetala crkva, jer je i evanđelje i nauka crkve samo ljubav koja povezuje sve ljude bez razlike na svijetu. Kako u Baru, tako i drugim krajevima današnje Crne Gore mogli smo naići na slične pojave. Jedna od najstarijih crkava u starom gradu Kotora, crkva Svetog Luke, sagrađena je 1195. godine kao katolička, da bi uslijed dolaska pravoslavnog katoličko stanovništvo pokazalo solidarnost i poklonilo im dio crkve. 2 vijeka je ova crkva imala 2 oltara, i katolički i pravoslavni, pa su se u crkvi podjednako obavljale i misa i liturgija.
Nedaleko od starog grada, u Perastu, vijekovima se odigrava još jedna manifestacija koja ukazuje na njegovanje zajedništva ovog naroda. Imam 71 godinu. Od kad pamtim sebe, uvijek su se ovi običaji obavljali. Kogod imao barku, svak je prisustvovao, bez razlike vjere i ispovijesti. Je to bio Srbin, je li Hrvat, je li Crnogorac, svak je dolazio i saučestvovao je u fašinadu. Bio je jedan rat, pa je bio drugi rat. Ovdje nikad nije došlo među suglasnica. Tu je valjda bilo bratstvo i jedinstvo. Pa i današnji naši mladi naraštaji tako su i nastavili. Svi se lijepo slažemo i u miru živimo. O svemu ovome može najbolje da vam posvijede oči grb opštine Peraške, koje imamo i danas na zastavi Peraškoj. Tu su dvije ruke, jedna vata drugu, znak bratstva i jedinstva. Tako svake godine nosimo kamenje, bacamo oko ostrva da bi se što bolje ostrvo učvrstilo. Ovo zajedništvo i uvažavanje moglo se prepoznati i u drugim oblicima izražavanja. U ovim sudarima kultura nerijetko su se dešavale razne zanimljivosti, kao što je ujedinjavanje narodnih nošnji, pa se tako u istočnim dijelovima Crne Gore mogla vidjeti nošnja sačinjena od polovina malisorske i crnogorske. Crnogorci su u procesu etnogeneze pridavali veliki značaj svojim simbolima, a među njima najviše se ističe crnogorska narodna nošnja. Uzimajući u obzir da je ona bila izuzetno bitna prilikom spoljašnjeg prepoznavanja i da je predstavljala oličenje identiteta, Crnogorci su ulagali veliki napor i sredstva da nošnja bude što reprezentativnija. Zavisno od prilika, znali su koristiti i najskuplje materijale i pozlatu. Posljedica ovakvog pristupa je činjenica da je crnogorska narodna nošnja među najskupljima na svijetu i izuzetnih je estetskih vrijednosti. Osim toga, ona je bila i simbol slobode. Kako je Osmansko carstvo u tom vremenu vladalo gotovo cijelim Balkanom, osim Crnom Gorom, a ujedno bila i jedna od najmoćnijih svjetskih stila, zahtijevali su da im se lojalnost pokazuje i kroz norme oblačenja. Zahtijevali su da se narod oblači skromno i u modrim tamnim bojama. Suprotstavljajući se volji Osmanskog carstva, Crnogorci su, između ostalog, i svojom nošnjom ukazivali da su slobodan narod. Crnogorska kapa, kao važan dio crnogorske nošnje, bila je takođe simbol slobode. Crna Gora, bastion slobodarstva jugoistočne Evrope. Znala je generisati slobodarske misli i okolnih zemalja koje su se željele dići na ustanak. U momentima kada su okolna plemena ulazila pod okrilje Crne Gore, stavljajući crnogorsku kapu, sugerisali su na svoju slobodu. Na svijetu cikličnih pojava, kakav je naš, usponi i padovi su nužnost. Zavisni su i postoje jedno zbog drugog. Ovo permanentno klatno se lako čita i u odnosima naroda i religija. U priči Obraz Zuvdije Hodžića, inspirisanoj istinitim događajima, balisti su bili ti na čijoj je strani bilo klatno. Tragajući za osvetom, spremanom iz vremena kada je klatno bilo na drugoj strani, mučili su i ubijali pravoslavno stanovništvo, a zatim palili njihove kuće. Opisujući situaciju u kojoj se našao pravoslavni narod, jedan od balista, čineći svoju osvetu, rekao je: "Ničija ne svijetli do zore." U jednom trenutku došli su do saznanja da se u kući Nur Doka nalazi Vlaško dijete.
Naredili su mu da izvede dijete kako bi bilo pogubljeno. Starac je pokušao na više načina da spriječi ovaj čin, ali nije uspijevao. Umjesto traženog djeteta, starac je pred puške izveo svoga sina. Valjda jer nikakve odrednice nijesu učinile da zaboravi da je prije svega čovjek, a vjerovatno jer je i drugačije čitao poslovicu. Ako nije njegova svijetljela do zore, neće ni moja. Mislio je kako bi klatnu ratova i mržnje trebalo oduzeti inerciju i zaustaviti ga u centru. Ako nije zaustavljeno u svijetu, onda jeste u ljudima koji su se podizali na ovakvim pričama. Kad govorimo o multikulturalizmu i multietičkom skladu, to možda reći na parolu. U Crnoj Gori nije to parola. Suživot je osnova života od trajanja u Crnoj Gori. Mogao bi da navodim hiljade primjera o suživotu, o tome šta je Crna Gora. Šta je Crna Gora? Nas su počeli u škole učiti ono poznato priča o sipanju vode u kiselinu. Ako sipate vodu u kiselinu, izazacite eksploziju. Ako sipate kiselinu u vodu, dobiste goritu supstancu. Zavisi od toga kako smo se postavljali prema komšijama, prema sugrađanima. Ja sam recimo prolazao u Sinju u jednoj više nacionalnoj sredini, gdje smo svi, to ja malo spada ovako, osjećali se da smo jedno. Da među nama razlike nije mogu biti ni socijalne, ni ideološke, jer smo tako vaspitavani da živimo ne jedan po drugog, nego zajedno. Na južnoj strani Kotora nalazi se jedna izuzetno specifična rijeka. Riječ je o rijeci Gurdić. Njena posebnost leži u činjenici da ona nema svoje korito. U vrijeme većih kiša voda izlazi iz pećine i morsku vodu koja joj se nađe na putu potjera nazad u more. Kad krenu topliji dani i suše, njeno mjesto ponovo zauzme morska voda, a ona se vraća svojim podlovćenskim ponorima. Upravo ova vječita borba male rijeke, duge 80 metara, s morima i okeanima oslikava vječitu i nepravednu borbu Crne Gore za svoju posebnost i nezavisnost, a sve opisano u stihovima Ljubomira Nenadovića. Tvoj će dim u nebo da se digne. I kada s jutra kod sunca bude, neka mu kaže da se i ono u vječitoj borbi s pomrčinom svake noći odmara, a Crna Gora nikad. 86. 86. U koliko ratova ste bili? U Turski, pa u Albanski ustanak, pa onda prvi svjetski rat, pa drugi svjetski rat, pa sad u Njemačku. Pa se isplatilo toliko boriti? A? Je se isplatilo toliko boriti? A je se isplatilo kad mi nismo napadali nikoga. Mi smo bili jedna miroljubiva zemlja, razumiješ ti, a kad su ne napali, mi smo se morali braniti. I sad ste zadovoljni svojim životom posle toliko borbi i bitaka? A moram da sam. Mene je lijepo, mene niti mi, poradi, mene ne bi trebalo milicije, ni ništa. Još milicajca u kuću ulazilo nije, od kad sam ja došao 45. godine. Neprestani ratovi i bitke učinile su da osnovna profesija u Crnoj Gori bude ratovanje, a njen karakter protkali surovošću. Mada se u pojedinačnom stvaralaštvu može uočiti smisao i za najfinije misli, ukupni karakter društva je bio rigidan, pa su Crnogorci znali u nedostatku municije topiti slova štamparije u bojeva zrna. Viševjekovna borba naroda Crne Gore za svoje ime i samostalnost dobija međunarodnu potvrdu 13. jula 1878. godine. Sloboda plaćena mladošću, životima, duhovnošću, privredom bila je teška, ali za Crnogorce nije imala alternativu. Iako se moglo pomisliti da je Crna Gora dovoljno ratovala, njen najburniji period je tek dolazio. Mada gotovo uvijek na pravoj strani
boreći se za univerzalna dobra i pobjeđujući ratove, nije uspijevala da se izbori za svoje prava. Ratujući između ostalih u Prvom svjetskom ratu, gubeći svoju državnost, dinastiju, samim tim dio identiteta i sa velikim unutrašnjim podjelama, Crna Gora je dočekala Drugi svjetski rat. Svijet je zadesio najveći rat u istoriji. Fašističke sile su porobile Evropu i zaprijetile cijelom svijetu. U ovako teškom trenutku za čovečanstvo, prva u porobljenoj Evropi ustala je Crna Gora, još jednom braneći kako svoju, tako i slobodu cijelog svijeta. 13. jula 1941. godine u Crnoj Gori izbio je ustanak. Odbijajući da prihvati postulate fašizma, Crna Gora se po ko zna koji put našla u sukobu s nemjerljivo jačim neprijateljem. Mada ugušen, ustanak je bio značajan i uticao je na cjelokupni rat. Žrtve Crne Gore su još jednom bile velike, ali zasluge u vječitoj borbi za slobodu i jednakost, sabrane i ovjekovječene u najljepšem osmijehu 20. vijeka, nemjerljive. Uprkos ratovima, duhovnost i stvaralaštvo se u Crnoj Gori nije zanemarivalo, pa je samim tim kulturno nasljeđe Crne Gore bogato i raznoliko. Od primorskih gradova koji su znali pratiti i razvijati evropske i svjetske trendove i kroz to stvarati dijela od izuzetnog značaja za svjetsku kulturnu baštinu, do kontinentalnih predjela, čije stvaralaštvo manje bilo izloženo stranim uticajima i koje se, kao takvo, rađalo iz specifičnih okolnosti u kojima je nastajalo. Upravo je ta posebnost najveća vrijednost crnogorskog stvaralaštva i o njoj svjedoče bljesci značajni svjetske pažnje. Jedan od tih bljesaka, možda i najbitniji, jeste osnivanje jedne od prvih ćiriličnih državnih štamparija među Slovenima. Nedugo nakon Gutenbergovog izuma, 1493. godine, na Cetinju Đurađ Crnojević osniva štampariju. U njoj se štampala prva knjiga među južnim Slovenima. Činjenica da se u Crnoj Gori odigrao jedan ovakav par excellence renesansni događaj govori o stanju duha naroda tadašnje Crne Gore. U velikoj grupi crnogorskih stvaralaca, onaj u čijim se dijelima najbolje oslikava karakter ovog podneblja i koji se, vjerovatno, najbliže primakao mjestu gdje ljudsko zapire poznanje, jeste Petar II. Petrović Njegoš. Od dijela u kojima se dominantno bavi ovozemaljskim, kakvo je Gorski vijenac, pa do najistančanijih misli duha, kakvo je Luča mikrokozma. Ono što je mene zanimalo, dakle, kako te poetske slike Njegoševe transponirati u likovni ciklus u ovoj knjizi, dakle, Misterium Luča mikrokozma, bazira se one dvije misli na stihove. Mi smo iskra u smrtnu prašinu, mi smo pluća tamo obuzeta. Dakle, to je misao koja konstantno postoji, dakle, od Grčke pa do savremenih egzistencijalističkih i generalno pitanja koje se tiču filozofije i umjetnosti. Geografske odlike određenog podneblja, kao što su klima, reljef, flora i fauna, u velikom dijelu definišu karakter pojedinca. Iako male površine, geografija Crne Gore je dinamična i puno ekstrema. Od mjesta s jako velikim brojem sunčanih dana, kakav je Tivat, pa do mjesta s najvećom količinom padavina u Evropi, kao što su Crkvice. Od primorskih biljaka, kakva je palma, pa do planinskih, kakva je smrča. Od insekata, endemskih vrsta ptica do velikih sisara. Od jedne od najvećih pješčanih plaža do najdubljeg kanjona u Evropi.
urbanih cijelina do prašume kakva je Biogradska gora, fjorda kakav je Boka do ali pašenih izvora, Skadarskog do Plavskog jezera, Durmitora do Lovćena. Temperament i raznolikost prirode ovoga podneblja njeno su najveće blago. Ove raznolikosti Crna Gora je integrisala na način da njen najdramatičniji sudar različitosti, čuveni pisac Lord Byron, opisuje rečenicom: u trenutku nastanka planete, najljepše mjesto spajanja zemlje i mora desilo se na Crnogorskoj obali. Vjerovatno je mali procenat ljudi koji ne vole cvijeće. Među njima ima i oni koji su ravnodušni. Kad od brzine života uspijemo da obratimo pažnju na cvijet, uglavnom nam se sviđa. Ima raznih cvjetova kao i ljudi različitih ukusa, mada za ružu će mnogi reći da je najljepša. Ali ako biste pitali Lovćenskog zvončića da bude ruža, vjerujem da bi odbio. Iako sa istim ciljem svaki se na svoj način bori za ljepotu carstva cvijeća. Zvončić je odabrao svoj dio svijeta, južna padina Štirovnika. Volio je da mu je korijen čvrsto vezan za Lovćen, a da mu pogled ispunjava Boka. Ponosi se svojom ljubičastom bojom, iako ne bi volio da je cijeli svijet ljubičast. Kako on, tako i Crna Gora. Ima i njeguje svoju posebnost, arhetipski naslijeđenu, a izvrušenu jezikom svojih zvukova, mirisa i pogleda. Svijet je vijenac različitosti, unutar kojeg bi svako svoju i tuđu različitost trebao poštovati zarad ljepote vijenca. No, karakter Crne Gore ne bi bio potpun da se ponekad ne ugleda na svoju najjužniju rijeku, Bojanu. Ona uslijed sopstvenih karakteristika korita i spoljašnjih uticaja vjetra zna katkad teći suprotno od svog prirodnog toka. Tako i Crna Gora nerijetko zna ići protiv onoga što je dominantno njeno biće. Nalik Bojani, ni Crna Gora se često ne zna oduprijeti spoljašnjim uticajima i trendovima. Materijalizmu potrošenog kapitalizma i svijetu u kojem dominira forma, uglavnom bez sadržaja. Stvaranju destruktivne energije i unutrašnjih podjela. Ime zna mnogo značiti. Ime vrhovnog tijela države je vlada. Ovo ime je nastalo od glagola vladati, što je izraz feudalnog karaktera. Za vrijeme pogrešnog kretanja čitavog društva, kakav je pravac materijalizma, u vremenima ratova i podjela koje su iz njih proizilazile, vlada i njeni pojedinci znaju prosto vladati. Voditi se sopstvenim interesima i željom za moći. Da ti pravo kažem, ja ne trzam na neki sentimentalni efekat. Da upotrebljavam, da prodajem malo Crnu Goru, to mi se gadi. Nego Crna Gora za mene što mi je bila majka, što mi je
su mi danas djeca, to je onako neki dio mene. Cijeli svoj filmski život sam proveo zapravo u Crnoj Gori. I da nije to dovoljno koliko ja sam vezan za Crnu Goru i koliko ja volim Crnu Goru. To je moj zavičaj u ostalom. Ko mrzi zavičaj, pa to je. Nisam mislio čovjeka najvećeg idiota koji mrzi svoj zavičaj. Il habite, Michel habite où? On montait des groupes. Oui, voilà, c'est ça. Tu veux monter? Vas-y. Bez obzira što Bojana u nekim trenucima teče suprotno od svog prirodnog toka, na kraju završava u moru. Tamo gdje je inicijalno i krenula. Ja sam Milica Strugar. Ja i moj brat Blizanac rođeni smo 21. maja 2006. godine. Istog dana zemlja u kojoj živimo je ponovo krenula svojim putem. Ležeći u toplom bolničkom krevetu nisam znala ništa o tome. Da li sam privilegovana datumom rođenja? Šta sam ja mojoj zemlji i šta je moja zemlja meni? 15 godina života. Za nekoga malo, a za mene puno. Mogu da kažem da sam uspješno završila mnogo zadataka u odrastanju. Prvi koraci, prve smislene riječi. Naučila sam da riječi mogu da mijenjaju, naučila sam da pustim svoj glas. Želim biti okružena ljudima koje volim. Čuvati, isticati prijateljstvo. Upoznavati sebe i svijet oko sebe. Želim živjeti u okruženju u kojem vlada razumijevanje i tolerancija. Želim živjeti u okruženju u kojem čovjek teži voljeti čovjeka. 15 godina. Za nekoga puno, za ideju jako malo. Ideja 21. maja je mlada i krhka. Mada živimo svijet dualizma i samim tim neće biti konačne pobjede ove ideje, vrijedi se za nju boriti. Vrijedi pa makar i za jednu lijepu emociju više od one druge. Za ideju čiji su temelji različitost, hrabrost i sloboda. Ima jedna zemlja, zemlja sasvim mala, 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 ali srcu draga, jer je sunce svim ljepotama dariva, a more joj skutove cijeliva, a more joj skutove cijeliva. Daleka je za veliki svijet, daleka je i bogata nije, ali je vječni plamen obasjava, njezin narod pjesmama vjenčava. Nina, nana, pjevaju none, nina, nana, uče do moje, nina, nana, i ovo more, i ove gore, tu sve je tvoje, nina, nana, pjevaju none, nina, nana, uče do moje, nina, nana, i ovo more, i ove gore, tu sve je tvoje. Satkali je drevni plemići gospodari, vrijedni seljaci, strpljivi ribari, vrijedni seljaci, strpljivi ribari. Daleka je za veliki svijet, daleka je i bogata nije, ali je vječni plamen obasjava, njezin narod pjesmama vjenčava. Nina, nana, pjevaju none, nina, nana,
Mala zemlja, zemlja sasvim mala, mala